Masterizer. Imovie yethu yango-2022 igama layo iSisi. La siqala khona ngey'ngane ey'ncane zamantombazane ey'mbili, u-Emma noSisi ababerekhoda ividiyo ndawonye. U-Emma noSisi baba abangane kusuka ekuzalweni kwabo. U-Emma kwakuwumlungu, uSisi kuwumuntu omnyama. Kanti sibona manje emva kweminyaka ewu-12 uSisi esekhulile. Oyi-social media influencer ku-Instagram. Njengoba simbone erekhoda ividiyo yakhe ku-Instagram, wayeseyibiza ngoCecilia. Kanti futhi wayenama-followers awu-200,000 la ku-Instagram. Kodwa uCecilia siyathola ukuthi empilweni yakhe yangempela wayewumuntu oyibulawela umzi wangedwa. Wayespenda isikhathi sakhe esiningi online nama-fans akhe, okuyikona kwakumchithisa isizungu. Nanesupport ayithola kubalandeli bakhe iyona eyemjabulisa kakhulu. Kwathi ngelinye ilanga esefamasi wathi uyaqalaza wabona umngane wakhe wakudala u-Emma, nanokuthi besebekade bagcina ukubonana nanokukhuluma phezu kokuthi babe abangane ebuncaneni babo. uCecilia waba ngathi unamahloni ngesikhathi u-Emma yena ejabulela ukubona umngane wakhe wakudala. U-Emma watshela uCecilia ukuthi uzoshada nomunye umuntu wesifazane ekuthiwa ufriend, emkhombisa ne-engagement ring. U-Emma wamema uCecilia kwi-engagement party athi izoba kusasa ntambama. uCecilia waba ngathi uyangabaza kodwa u-Emma wamncenga nowagcina evumile uCecilia. Bashintshana nangama-account handles ama-Instagram abo. Ngenkathi u-Emma embiza ngosisi kwaba ngathi uCecilia akalithandi lelo gama, wamcorrect wathi igama lakhe uCecilia. U-Emma akakunakanga lokho kodwa wajabulela ukubona umngane wakhe kudala bagcinana, emncoma nangokuba i-influencer ku-Instagram. Bathi sebehlukene sehamba u-Emma, uCecilia wakhumbula izinto ababezenza besebancane, nebhokisi labo elaliney'nto zabo ababeligqibe emgodini besebancane. Ngakusasa ntambama wafika uCecilia kwi-engagement party ka-Emma, efica bejabulile wonke umuntu edansa ecula bephuza. uCecilia wazizwa engamukelekile la, kube umuntu oyithandela i-social media, wavela waphuma la endlini. Kanti uzothi uyahamba wabanjwa umngane wakhe u-Emma wayeseyidakele, wabatshela bonke ngoCecilia ngokuthi kwakumngane wakhe kusuka ebuncaneni babo. Bacula ingoma ababeyithanda besabancane beyicula kwi-microphone. Kanti u-Emma udake uzovela phalazela uCecilia, lokho kwamhlaza kakhulu uCecilia. Wathi eseyiclean ebathroom uCecilia wabingelelwa ufriend lo ozoshada no-Emma. U-Emma exolisa kwe-friend ngokuthi eze kwe-engagement party yabo bengazani no-friend. Ufriend wathi asikho isidingo sokuxolisa, umngane ka-Emma. Kwathi late no-Emma waxolisa kuCecilia ngokumphalazela, engayekile ukuthi uyajabula ukumbona emva kwesikhathi eside. U-Emma wamema uCecilia kwi-bachelorette party ezoba khona for umshado wakhe no-friend, imiyalela nokuthi izobe kuliphi ihhotela. uCecilia wavuma ukuthi uzoza. Kwathi late uCecilia check ama-Instagram videos ka-Emma. uCecilia wanotice ukuthi u-Emma sekukhona enye intombazane ajwayele ukushutha nayo ama-video ekuthiwa u-Alex, ekubonakala besondelene kakhulu, nokuthi uCecilia nalo u-Alex babengezwani besebancane, futhi uCecilia wayengamthandi u-Alex. uCecilia wahamba wayomba leli bhokisi ababeligqibe kudala, walivula lelo bhokisi elidala wafica ikhamera babeyibeke phakathi, wakhipha i-video tape ababeyirekhode besebancane wayidlala wayibuka ku-TV. Lokho kwamjabulisa kakhulu uCecilia. Wabona kwi-video begqoka ama-wig a-pink, so noCecilia wadaya iy'nwele zakhe zaba-pink. Ngakusasa wapakisha iy'mpahla zakhe for leyo trip, wahambe seyojoyina u-Emma nabangani bakhe. Kuleyo group kwakukhona no-friend nabanye ababili ekuthiwa uTracy nestabane uJamie. uCecilia bamcela ukuthi adrive imoto, wavuma ngokujabula ethi akanankinga. Bathi sebephumile kuleyo ndawo ey'dolobha, badrive isikhathi eside sebeya kulelo hotela elikude endaweni ethule engenamuntu. Endleleni ufriend wabatshela ukuthi no-Alex vele usebalindile ehhotela. Lokho kwamthusa uCecilia owayengazwani no-Alex. Wavele wakhumbula besebancane ukuthi u-Alex nabangani bakhe babemhlupha kanjani ngoba wayemuntu omnyama. Wayidrive secasukile uCecilia kanti uzoshayisa ikangaroo yewela umgwaqo. Baphuma bonke emotweni babona ukuthi isilwane silimele futhi siseyinhlungwini. ufriend wathi ayiqedelwe le kangaroo ngoba iseyinhlungwini. Ngokuthi akekho wawusapotha lowo mbono ka-friend, wangena emotweni ufriend wayishlifiza ngemoto wayiqedela. Kwathi later bahamba baze bafika kulelo hotela babezospenda khona i-weekend yonke. Abangani bonke bangena ngaphakathi sebejaha ukuyoqala uku-celebrate, kodwa uCecilia wasala emotweni kungathi uyangabazi. Wangena ngamahloni ngathi uyasaba ngenkathi eyicashela le group, ezizwe ngathi akamukelekile noma uvaleleke ngaphandle. Kodwa kwathi besajabule beyishutha, u-Alex wayethuka mayebona ukuthi kukhona noCecilia la. Wacasuka u-Alex wabiza u-Emma wathi abazokhuluma bobabili ngaphandle. uCecilia wababukela kude bekhuluma noma wayengabezwa ukuthi bathini, kodwa wayazi ukuthi baphikisana ngaye. Kwathi later u-Alex walethela uCecilia izinto zokumbatha nephilo, emtshela ukuthi uzolala la kusofa ngoba ezinye izindlu seyithathiwe. So bahlala bonke ndawonye sebebuka bonke i-TV, kodwa uCecilia wayesaba ngisho ukuhlala ngendlela ezizwe engamukelekile
ayekholile ngayo. Wahamba waya ebathroom wazama ukukhuluma naye ezinika yena imessage yokuba strong. Waqeda lapho waphuma ebathroom wawunikeza u-Emma leli bhokisi labo bese yingane ezisipho sakhe somshado. Ibhokisi laliphethe izinto zabo ezayibakhumbuza kudala besebancane. U-Emma wajabula kakhulu ukubona lezo zinto. Wadlala nale video yabo besebancane ku-TV. Lokho kwanyusa kakhulu ukujabula kuka-Emma. Khona lapho u-Alex wafika wacisha i-TV wabatshela ukuthi ukudla sekulungile. Lokho kwamphatha kabuhlungu uCecilia kanti no-Emma naye wayengaphathekile kahle. Siyabona ukuthi besebancane u-Alex no-Emma babezwana nokuthi u-Alex wazwanika u-Emma i-BFF necklace. Njengamanje uCecilia uyabona ukuthi namanje basagqoke lawo ma-necklace. Lokho kwamphatha kabuhlungu. uCecilia wayatshela inhliziyo yakhe ukuthi uwumuntu ostrong futhi ongavumi ukuphoxeka kalula. Ngesikhathi bonke ayehleli nabo babengamnakile bemziba. Khona lapho u-Emma watshela bonke ayehleli nabo ukuthi uCecilia uyi-influencer kwa-Instagram futhi unama-followers awu-200,000. Ufriend watshela uCecilia ukuthi uyambongela. Bonke bakujabulela lokho bembongela. Ngaphandle ka-Alex wacasuka waqhubeka nokumbiza ngosisi. Kodwa uCecilia waphinda wamcorrecta wamtshela ukuthi igama lakhe uCecilia. U-Alex wabuza kuCecilia ukuthi abantu ba-Instagram babambe ngamaphi amanga ngoba wawuyintombazane ebhorayo nje sisakhula nawe. uCecilia wavela wacasuka waphuma wabashiya kanjalo. Eseyivalele yedwa uCecilia wafunda lama-comment ayemsupporta ku-Instagram for ukuyiduduza. Kwaqhamuka u-Emma wazomjoyina wahlala naye ngesikhathi exolisa ngokwenzekile. uCecilia wavele wakhala ngesikhathi etshela u-Emma ukuthi akathandi u-Alex ukuthi ambhulishe kanje ngale ndlela embhulisha ngayo besakhula. u-Emma watshela uCecilia ukuthi u-Alex uwumuntu ongenangqondo ozwana nokuhlukumeza omunye umuntu ukuthi aphatheke kabi. u-Emma watshela uCecilia ukuthi akakhohlwe izinto ezenzeka kudala besakhula, afocus ey'ntweni ezenzeka manje futhi angamnaki u-Alex. Ngakusasa uCecilia wathi uyaphaphama wabona endlini engekho muntu behambe bonke. uCecilia wabona iphepha elibhalelwe u-Emma ethi nginqenile ukukuvusa usalele kamnandi kodwa sila emfuleni ngakwi-waterfall. Wazambhalela nemap ukuthi ahambe kanjani mayeseza khona. uCecilia wahamba eselandela leyo ndlela abamyalele yona. Wathi mayesezofika lapho wabezwa bekhuluma ngaye wacasha emva kwesihlahla. Wezwa u-Alex embiza ngesilimo esihlanyayo. Nabanye babegxeka u-Emma bembuza ukuthi ubecabangani yena ememalisa silima sentombazane nje kule phathi. Siyabona ukuthi besebancane beqeda ukuduba lelo bhokisi. u-Alex wathethisa uCecilia emtshela ukuthi u-Emma umngani wakhe. Lokho kwamphatha kabi uCecilia esemncane nokuthi u-Alex waqhubeka wabukisa ngaye. Njengamanje u-Emma sembona etshela u-Alex ukuthi akakhohlwe izinto ezedlula ngoba nalapho kwakuyena u-Alex wayesukela uCecilia. u-Alex waqhubeka wathi yena akanandaba ethi ku-Emma kahlukane noCecilia ngoba ingathi uyahlanya uCecilia ethi nabangani bakho laba bayakubona lokho kuyimanje beqala ukumazi. Abanye bathi bakhathele indaba yokukhuluma ngoCecilia engathi behamba bethi bazoyizulela la ehlathini. u-Alex wasala ngemuva. u-Alex wambona uCecilia emva kweyihlahla wamtshela ukuthi akaphume lapha ezela. Nangempela wezwa uCecilia ku-Alex wafika waxolisa ku-Alex ukuthi uyacela ukuthi badlule ey'ntweni zakudala ethi uyaxolisa uma kukhona la amona khona. Kodwa u-Alex wayesaqhubeka nokudelela ngoba wamtshela ukuthi akayeke uku-acta nokuzenzisa esaqhubeka nokumbiza ngesilimo esihlanyayo. Wakhipha ifoni u-Alex warekhoda uCecilia emtshela ukuthi akatshela ama-followers akhe ukuthi akayena lo muntu abacabanga ukuthi uyena. Wathi uma engakhulumi lutho uCecilia u-Alex wazirekhoda yena etshela ama-followers kaCecilia ukuthi umuntu enimlandelayo uhlanya akaphili kahle engqondweni. Ethi u-Alex uCecilia wakwazama ngisho ukungibulala wangigwaza ngommese esihlathini wabakhombisa isibazi. uCecilia wazama ukugxavula ifoni from u-Alex kodwa babangisana ngaleyo foni. u-Alex wazama uku-uploada leyo video seyiposta ku-Instagram kodwa u-Alex wammisa ngomsakaza ngetshe ekhanda. u-Alex wayeshawa ekhanda waqulekela khona lapho. Siyabona ngempela besebancane ukuthi uCecilia wakwagwaza u-Alex esihlathini nge-garden spade. Namanje siyambona uCecilia wayecabanga ukuthi usebulale u-Alex ngoba wayehudula isidumbu sakhe eyosifihla. Nokwathi uma ekhumula u-Alex i-BFF necklace warekhoda i-live session kwi-Instagram kungathi akaze kwenzeke lutho. Ingathi uCecilia etshela ama-followers akhe ukuthi zo-enjoy nature. Kwaqhamuka isitabane uJemmy owayesedakwe engasakwazi ngisho ukuhamba esehamba ngenduku ye-crutch eyodwa kanti uzochamela la uCecilia agqibe khona u-Alex. uCecilia ngokushawa uvalo lokuthi uJemmy angaze abone ukuthi kunesidumbu sika-Alex la waphuma wazama ukuzokhulumisa uJemmy ukuthi anganaki into ey'ningi. uJemmy wabuza kuCecilia ukuthi ungcoliswe yini kanje. uCecilia wathi kuJemmy uqhuzukile wawa. uCecilia watshela uJemmy ukuthi abasuke behambe eduze kwala. uJemmy wayedakiwe wawela phezu kwala egqitshwe khona u-Alex kanti uzosibona isidumbu sika-Alex. uJemmy wayethukile sesaba wabaleka. uCecilia wamjaha. uCecilia wazama ukuchazela uJemmy wayeselengeleweni ethi uCecilia u-Alex obeshaya mina nami bengiyivikela. uJemmy wathi bekufanele usitshele noma ufonele amaphoyisa ubeqinisile u-Alex ukuthi uyahlanya. wathi uCecilia ukuthi ngeke ngafika nikhuluma ngami bengicanga ukuthi ngeke ningikholwa. uTracy wayezwakala ememeza uJemmy kanti uCecilia uzothi mayezwa lokho
uCecilia waphushela uJamie phansi wawuphahlazeka phansi washona. Ngakwelinye isayidi sibona u-Emma ebheka u-Alex emfonela efonini yakhe, kanti u-Emma uzoyizwa ifoni ka-Alex ikhala esikhwameni sika-Alex. Wathi u-Emma mayiwela umfula ethi uzoyilanda, wawa lapha emfuleni waphushwa amanzi amshonisa ezansi. uCecilia wayesephenika ngendaba yokubulala u-Alex noJamie. Wakhipha ifoni yakhe wafunda ama-message a-positive ku-Instagram wakhe. Siyabona ukuthi kwase kuntambama ngesikhathi sibona uFran esayirelaxele ngenkathi kufika u-Emma wayade ephushwa amanzi. uCecilia wahamba esebuyela kuleyo hotela kade befikele khona. Wabona uTracy wayehleli yedwa ebuka i-TV. uCecilia wathatha induku ewukhuni wayisika ngayo. Wangena esephuma igazi watshela uTracy ukuthi ngobe nje ulinyazwe u-Alex ehlathini. uTracy wamzwela uCecilia ngokulimala kwakhe, wamlungiselela amanzi okumklina inxeba lakhe ambhandishe kahle. uCecilia wakhala ngenkathi uTracy ezama ukumthulisa. Ethi uTracy mhlawumbe u-Alex usabambe igrudge for izinto ezazenzeka kudala. Kwathi uTracy esesukuma esethi uyahamba, uCecilia wambamba wamtshela ukuthi uwumuntu oright, kanti uzomphushela kubhavona le drain emunca amanzi yadonsa ney'nwele zakhe, kanti i-pool pressure izomdonsa izidabule ngisho ikhanda lakhe, nokuthi uTracy wagcina eshonele khona lapho. Ehlathini u-Alex wayesephapheme ekuqulekeni kwakhe wavuka ethuneni lakhe. u-Emma naye wayesafuna u-Alex kodwa wagcina esedukile ehlathini. uCecilia simbone sezama ukubaleka kule ndawo ngemoto, kanti uzohlangana noFran wayezama ukumisa imoto. uFran watshela uCecilia ukuthi ubesedukile akamhambise ehhotela. uCecilia wayengasena choice ngaphandle kokuvuma. uFran wabuza kuCecilia ukuthi uphi u-Emma. uCecilia wacasuka watshela uFran ukuthi mawumthanda ngeqiniso umuntu oshada naye wena kufanele ngabe uyamazi ukuthi uphi. uCecilia wavele wayigijimisa kakhulu imoto ngathi ethi uyakhuza uFran. uCecilia watshela uFran ukuthi akafuni umuntu ozomtshela ukuthi kufanele adrive kanjani. uFran wayesesaba wamncenga ukuthi akehlise ispeed. Kwathi sigijima kakhulu imoto uCecilia wacindezela kakhulu ibrake, nanokuthi uFran wayengalifasile ibhande waphoseka nge-windscreen wawuphumela ngaphandle. Waphuma uCecilia naye wayesedize ngenkathi esondela. uFran wayelimele kabuhlungu ehamba ngesisu emgaqweni. uFran wacela usizo kuCecilia. uCecilia wamkhumbuza ngaleya kangaroo ayeqedela emgaqweni ukuthi into mayeseyinhlungwini yaqedelwa ngithi. uCecilia wabuyela emotweni wohlifiza uFran ngemoto emqedela. no-Alex embona egaqa ngenkathi ebona ifoni kaJamie. Wathi mayethatha ekhanyisa ilayithi layo wethusa ukubona uJamie ophahlazeka entabeni. Khona lapho ngokushesha wafonela amaphoyisa i-911 ecela usizo, kodwa ngenxa yokulimala kakhulu ekhanda kwakungasakhulumeki kahle. iphoyisa layi-trace ilocation yaleyo phone call ukuthi iqhamukaphi, kanti ifoni kaJamie nayo izovela icishe. uCecilia wabuyela ehhotela ebheka u-Emma kodwa angamthola, nokuyilapho avele abangathi uyasangana kakhulu uCecilia enza izinto engajwayelekile, ehleke eyishaya. wayisakaza ngefoni wavuvukala wazophuma igazi. Qeda lapho wavula u-Instagram wakhe waba live etshela ama-followers akhe ngomuntu wesifazane ekuthiwa u-Alex obulale bonke abangani bakhe manje oselandela yena. uCecilia waze wakhathala walala wabheka phezulu. Khona lapho kwafika u-Emma. u-Emma wayethuswa ukubona umngani wakhe uCecilia kuleso simo. u-Emma wabheka eqalaza endlini for ukuthola izinto ze-first aid ukusiza uCecilia, kanti uzothola isidumbu sa-Tracy ofihlwe phansi kombhede. uCecilia watshela u-Emma ukuthi u-Alex umane wavuka ukuhlanya ezama ukubulala wonke umuntu. u-Emma wabona i-BFF necklace ebigqoke u-Alex esigqoke uCecilia wabona ukuthi uqamba amanga, kodwa u-Emma wenza sengathi uyayikhola into eshiwo umngani wakhe. Wathi u-Emma bafonela amaphoyisa bamreport u-Alex. uCecilia wamkhuza wathi bangayenzi leyo nto, bahambe labayishiye le ndawo. uCecilia wabamba izandla zika-Emma. u-Emma wayezama ukugoloza wawushayeka ngekhanda phansi waquleka, nokwathi emva kwesikhathi esephaphema wazibona eseboshwele esihlalweni. ividiyo yabo besebancane esadlala ku-TV. indlela ese-actor ngayo uCecilia kwase kungathi uhlanya ngempela ekhanda. wayesedaye ney'nwele zika-Emma zabaphinki ngalo dayi owusalile. wamtshela ukuthi bazophinde barekhode enye ividiyo ebakhumbuza besebancane. wasuka lapho wahamba esewubheka i-Q-Tex. u-Emma wazama ukulwa nokuqaqa lento aboshwe ngayo esebenzisa yona le BFF necklace yakhe. wathi uyangena uCecilia, u-Emma wamgqumela wambamba bawela phansi. balwa kwathi esengaphezulu u-Emma, uCecilia wathatha isikero wamgwaza ngaso. yathi samile le mpi yabo wabuza u-Emma ukuthi baphi abanye. uCecilia wathi bashonile kodwa bengaqondile ukubabulala. yavele yamcasula kakhulu u-Emma leyo nto. wathetha u-Emma etshela uCecilia ukuthi bebeqinisile u-Alex ukuthi uyahlanya ekhanda. waze wathatha lelo bhokisi labo walishisa emlilweni. wathi mayebona lisha lelo bhokisi uCecilia wakhala. ngalowo mzuzu u-Emma wakwazi ukufonela amaphoyisa watshela ukuthi awaphuthumezela. wathi mayezwa lokhu uCecilia waphahlaza iglasi waqonda ngqo ku-Emma. baqhubeka bashayana kodwa u-Emma wakwazi ukubuya ngaphezulu. u-Emma washaya uCecilia wacisha wambulala. khona lapho kwafika u-Alex ngokuthi
wayesadidiswe yile ngozi esekhanda lakhe ingqondo ingasebenzi kahle. Washaya umuntu orong ngoba washaya u-Emma edidiswa iy'nwele ey'phinki. Waqhubeka emshaya emgxokogxa umngani wakhe, emshaya noma esefile. UCecilia wayesekhipha ifoni yakhe erekhoda yonke leyo nto ngenkathi yenzeka. Nokwathi ekugcineni u-Alex esebona ukuthi lo Cecilia ayitshela ukuthi uyambulala, uyaphila, usebulala umngani wakhe wrong. Kwangena iphoyisa lamdubula ekhanda liyitshela ukuthi uyena umhlaseli. Laqeda ukubulala u-Alex iphoyisa latshela uCecilia lalimbonelele phansi ukuthi akabekezele iyeze i-ambulance ngoba laliyitshela ukuthi uyena ohlukumezekile. Kwathi sekwadlula isikhathi sibona uhlanya luCecilia selaphuma esibhedlela esekubuyele kule nto yokuba i-content creator ka-Instagram. Waduma kakhulu, waziwa ngoba wayesenama-followers angaphezu ka-10 million ngoba wayesebabambe ngesihloko sokuthi wayesinde kanjani ekuhlaselweni no-Alex wayebulala wonke umuntu. Wayeseze wapublisha nencwadi yayikhuluma ngakho lokho, yadayiswa kakhulu yaba yi-best seller kuzona zonke iy'ncwadi. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Stories on the beat.